mubunge wa Ekuru karambuka ile kuonokia mioyo ya antu bathatu baria bajitwe bunene na kubakomborera ambulance baikwa sibitari obisi yawe nandi nitaririte mithangiko iria bagukurukira kuona utungata ni untu bwa mandagitari kwithirwa bate sibitari kumana na mugomo juria jwitite na mbere riu bakiromba thirikari bathikirire kiriro kiu kia mandagitari baba nikenda bachokera sibitari gutungatira ajie batigate utoro kumania na mbajwa iria ibainyiritie. Nyuma ya mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru karambuka ile kuonokia mioyo ya antu bathatu ntureni ya Ithanja na kubakomborera ambulance baikwa sibitari oringi na tumite obisi yawe musijo na irio wamwe na into bya kumamira baikia sibitari itone changamoto nyingi sana no nto bambere ituretere kuntu kwetawa Meru General Level 5 itakuwa tutone ya muntu kinyawo twariria ki twaria na endo beto atori beto au ngarene twaringanira thimo tuorene na takukara tona tutiona utethio na tutebati ucoka na antu beto bakienda utetheka iturayire nabo kuntu gwetwa muthara tigania tigania batura bationa unduma eu asibu turari nabo barenda iro turaondokere renge 1-on-1 tweta kuntu gwetwa kirua ino turamukiro bweya na kamwana na muthaka bamba kulaswa ba mama sibitari iro twacokere na mukuru utuko na twakinya kwiukia rukire no utuko bonde turai sibitari na twomire kabisa twatira antu betu bakona matibabu ya kwana bashima kale mena ronire buboteani ona family ne bati kureterwa bya kurea family ye itubati kureta ndawa cia nungu tuwere kuntu kuonde tubawere maoro tuwere nyumba cionde ko kenda kinya baba sibitari bakiuma sibitari batirima kuntu kutheru na kumania na thina baronete ya wasi otungata no ntuba mugomo yo mandaktari murungamiri obisi kiremi Munyampu na kuromba thirikari kunenkira kaisare birabie byawe kana kunenkira mandaktari akio nikenda basoka sibitari otungatira asie thirikari yetu abategere mandaktari anto baingi iba utamaisha anto baingi utamaisha no ntuba ita sibitari ira itesia mbesa ukona utewe daktari ukundumia muntu asoka na asokete inaumite ringi ukona muntu maisha yake ya kuthirira ariko au na kireatori arambuka ile minku wa murungu wa mutharime na mwaramire kinya mianka no ntubwa kwe ya kwithira antu batianiretwe buru bakarumo imbungu batwika ni antu tibona bene ironda mwere yuonde mwanka akeya mwanka kithakene yake ukola kwetu imete yake tuteke miake tha kwe kinya muntu mweshimu wa omba kwe yandene mwanka na ukulukira thene ira turite koro cietu rirari na kiebagi kinene tukione gitaro nde jamathikone tugakara ndi kuthithia na aratutetherie na nkoro cietu icigitwe bwega karambuka ile miore example antori nkobora banke bwera bokarie ni boithete mathina nto aya we ni mbumbo ka wambu mwanka boka aboete kwa sibware obwete kana sabu sibware obwete ka boka matoka kinya kendio gutetere mwanka muntu orere tandene alumatana na ngua na mirengeti kenda boteta se muntu rira interari baterio nke reportera weru weekendi tureni ya Ithanja Gembe Central Bito Marion Karugi wa Kenya.